Pa evo jedno radno okupljanje kako smo ga i najavljivali, zamislili smo tako da ponovimo te neke stvari koje nismo mogli utvrditi kroz ovaj prvi mjesec, budući da smo imali dosta šarena sastav i tu se dosta toga izdogađalo, iskoristili smo ga jako dobro, radili smo poneprije naravno na našoj obrani, ali naglasak je bio ipak na tranziciji i to je jedan od segmenata koji moramo u buduće popraviti, koji moramo dići na jednu razinu više i evo dečki su shvatili ozbiljnost situacije. Ove utakmice koje nas očekuju su nam jako važne, želimo sigurno zakoračiti prema tom svjetskom prvenstvu. Naravno takli smo se lagano i analizi Finske, tako da evo dok se okupimo u 4. mjesecu već ćemo imati dobar temelj koji smo ovdje udarili za te 2 kvalifikacijske utakmice. Pa naglasak nam je bio da taj trenažni proces bude što veći ovdje, zato nismo htjeli ići na nikakva gostovanja i jednostavno protivnika za jednu utakmicu doma nismo mogli dobiti, tako da smo se odlučili za ovakav trening i mislim da nam je dobro došao. Pa ovako finska reprezentacija koja nije bila već dugo na nekakvom velikom natjecanju, no međutim kao što smo i vidjeli i kao što svjedočimo napretku sporta, tako danas svaka reprezentacija napreduje, ulaže, sve je bolja i bolja, razlike između ovih top reprezentacija i ovih iz nižeg nekakvog tog doma su sve manje i manje. Reprezentaciju Finske moramo shvatiti maksimalno ozbiljno i to je sigurno ono što će se pitati u te 2 utakmice, to je naš stav, naša izvedba, ono što ćemo mi donesti na te 2 utakmice. Respektiramo ih maksimalno, jedna dobra pokretljiva 6-0, iznimno agresivna, drže jako visok tempo, vuku jako puno leđa, zabije veliki broj lakih golova, ono čemu mi moramo težiti. Jako dosta koriste igru 7-6, tako da je dio ovih priprema išao i na to uigravanje obrane kako ćemo braniti tog 7. igrača i evo pripremili smo se na njihove individualne igrače, tako da očekujem da ćemo već sad da smo spremni za te utakmice u 4. mjesecu. Da, evo imamo još 2 treninga, nadam se da će tako i ostati, da sad nešto ne ureknemo, pa prvi i osnovni cilj je da igrače vratimo zdrave u svoje klubove, jer jedini dobar igrač je zdrav igrač i naravno da tom vodimo brigu uoči svakog treninga i sa kondicijskim trenerom tu puno promišljamo i radimo na tome da ta prevencija i da njihovo zdravlje bude u prvom planu.